Judas ta skam yumni. Utrare kadbe. Ayan ma da kwaso apromamate. Evo yuso da kwaso apromate. Yesu yumle kokodra esumfema. Yumo kokarfu himio. Epame ita Yesu doye. De ata kakete prepami. Kamani da kwa abrami. Pale tara dran sem tanyo. Yesu ufar data madra homoran obrami. Judas ta Yesu ye ikadbe mofredra harmadra darbami. Skem de duba yumama. Otenyo. Epama yeta teti ero mani horamani ye. Matre ayan ma da kwaso mate. Evo yuso da kwaso mate dra amra tanyo. Yetame yuatre fatranyo. Ne batarmar koko hawa. Adiprati batarmar pene upramije natapo opal sodra omluapo. Amasema da kwaso ta asema evo atranyo. Epedi koko okokobo mono kendene. Eprati darbame Judas da man eye ayirma mendra kustfame mairam tame iskam tumkunda de aimomfo yumio. Eprati ayirma da kwasota man kigram hema epatram yanyo. Mani ye maidame ayalma ayadra hamlu epkenna. Alplati mani ye umane orustredra achiama himuapo. Ye pame man emte kukwaroye espame isra komite bron oprame yetena hanyo. Puyu sota parati hatim heroye. Epa admi opata tena ismama umani tena damdebo. Eprati ormedra koko etabo gotre yu apami monatran oprami yermata atran mate marenyo. Adbrati eta epo atruabo. Jitabo Israel sota yimoto ashemadra sane teti elomaniye. Onopame matre Israel tebran obram tena ye anyo. Lotan watra atrani ju edrumama. Paleta Yesu koko gradri. Yesu ye lom gaman oprami paleta radra se metrati. Achama gaman oprami ta yewatre patranyo. Weye ikarbi yuso do kwara bramte. Eprati Yesu ta achama yewatre patranyo. Yo wota atra mepo. Eprati ayarma do kwara somte. Efu yuso do kwara somte ta. Yesu ye batamanu pasatano oprami dvami. Yedran batamanu yu atram yarati. Yashama yu har patranyo. Eprati paleta yewatre patranyo. We opata okokodran yu milo dre atramyaye podaran wekme. Amasama Yesuta yu har patron wekrati. Gaman oprami da koko enati pame. Skem te mamnamanyo. Skom kwa proma drunra. Paleta yuso ta sisir for pame. Gotta nirma tane da adine ormaedra. Opata sutaman oprami hariye. Amtuana durutre. Mame argina wayam diyo. Ormaedra bataman fustana oprami hari. Barabasiye. Amtuana durudan haranyo. Epa abriye. Opa promata armrati. Paleta yuatre patranyo. Noblame aditro amtuana adre anikidra hamame oyape. Balabaste o Yesu opata keleso domdete. Epa abri durudra ye mamna natiyo. Yuso dokbara sota Yesu dra skem te yerhimama yewatra hamam puani. Palet ana ko gradran modra me parati yeruta yewatra yu hamama epatranyo. O batarman pene opramidra koko har hamio. Adprati novata udrena mlamani yokokodra pata batarnati. Amashama ayarma dokwa somate efu yuso dokwa somate ta opa prumo watre eni mama epatram yanyo. Palet wata atrumama. Yesu tro yum mama. Balabas tro anikridra hamame uyamane dia. Eprati palet opa prumadra epatranyo. We oblame aditro neta amtuana adrutre anikidra hamam muyamle sutame. Eprati opa prumata yeyu ibidra epo atram yanyo. Balabas tro aniknama muyamane. Eprati paleta epo atranyo. Neta balabas ye amtuana adre anikidra hamam muyamle fie. Amene Yesu opata keleso demdie adbabe. Eprati ashama opa prumata yutetanamate epo atram yanyo. Ye dari ekre midina koko dia. Ashama paleta yuatre epo atranyo. We yeta aba badarman koko hane harati natifo ye yubure de amme. Amashama opa prumata skem te yusikarmate epo atram yanyo. Ye dari ekre midina koko dia. Ye dari ekre midina koko dia. Eprati
opa ta eta sutama koko parano bek mama chiana dreta dra na tipami eta yutipo opa bro manitre eto hoa mama epo atranyo Uda oblami yo malo orstrupie. Onamte amaje ma ukobo. eplati opa bro mata epo atranyo Eu mani ta orsta asia maie. Dita di imla mate arwepo. ebdeme pile tapo balbasie am pyara tre ankina mamo yamanyo epame yo opa watre yesiye tu arde amate obor pame dale kremi didra gogon dia dio opa arsota yesu tetra myane eplati opa arsota yesiye tu arde amate oborpo pile adis ko vi harimandra amame hitanyo epame edra opa arso obi habroma sisrabo armanyo Yedra arvo, yesiye tetroedme, yetruka uptivo, ma pato sota di denano, truka omtkevne sasmarin di diemnio. Epame, tu ardia tipo, eto quadra, achomno pame, edwara dodra, dare hamio. Epame yesidra, tetremni mama, yedra hiod pame, ep atramyanyo. Yuso do problem na sisienya. Yuso do problem na sisienya. Epame yedra mtika tritimni mama, yedna dare hamnije, ma kono pame. Ito kwana chiomyanyo. Epa afu good pame. Opa arso tabo. Eta truko didevo hananiye. Ukti pame. Ma ye truko ekar di temniyo. Epa me ye seme dare kreme didra gongondre me tanyo.